executive ifi bangi ngil Maria jah tu si kumba julong ni mangi ka Meghalaya State Olympic Association man badep ka jilaka ngobladep ka third Meghalaya Games ni submit a complete report baru ka hot ju isoka nadu ka audit report nadu baru ka audit report pura bicara di chartered accountant te dapat ini kebuat bukan berisi rekam hasil tip ini terlok bawa mengalami kata jing soal jing minister mereka ni dah komen pala buat niru ni dakwa ngihingi lah terwa bangin sa submit ig report te kalau bersutuna bahkan don buta kajinya duk bangin dia keren banyak pek banyak kathong kalong kuno kubo jing minister bakathong kalong kuno banyak tai banyak improve ban move forward nhiều ý gì na baru itu baca mo jika question tolong ini begini perlu ekor banyak kedau kuti kam mentah kadai kuno baginda improve mo ini improve sesuatu yang dikecil kaju berkata kahap lo kecil keran mereka masih baksuka ini dapat yang kita sokuman pada dalam inquiry kenapa ngiru ini akan banyak keran mo jadi baru kita session kita submit laki report shwa ka khat military umi kumbangina report shwa ni lam thai ini ba pelong game di committee juga organizing committee na du food competition committee ka publicity committee ka ceremony committee bun ke committee gila prak na ini tidur kita submit di report sangat di organizing committee nah hading layu adu di kata ngin sarah bat sarah sorka ngin sarah shwa MSOA